Evde radyoya denge gele. جنابان چانا رادیو دنگه گلدن باشکودارین هجه ایلو 17 جوتمه 2024 پنجشنبه بروکسل ساعت 13 لامده 14 امین نوچه نواروژه پیشکش بکن لپیشی چند سر نوچه پارزر جبو کو بچن امرالی سرلدان کرن اندام کنسر و براکه جکه مصطفی کراسوگود ترکیه لدروی هفسنگیه 100,000 kartên dengdanê ji bo Baxdayê hatin vegerandin. Li Îdlibê êrişên Rûsyayê 10 kes mirin, 30 jî birîndar bûn. Artêşa İsraîlê başûrê Rojavayê Laskayê bombebaran kir. Hûn gelê Kurd heta niha hatûn ji bîr kirin. سبب دیسا نه دشمن تنه و ام بخوون تو معفی خواه ندی دستی خواه به شر خواه ندی سروالاتی خواه نممکنه دنیا تناس بکن به شر تناس تکه و ناد عالمه دا گلی کرد دنگ ده جبوی ولاتکی جبوی ازادیا که گلی کی شر دکه دشمن دپر آلین دا خواست عالمه ناس دکه 1000 درم فتنه و فسادی کرد ما دنیا ناس نکامنها دنیا ما ناس بکر دنیا مراوه دشمنه تنه بمه دشمن جوایجی پرده ترسه دوباره دم باشکودارین نجام دست به برفری همچین خواهد کم پارێزەر ji bo hevdîtina birêbera porê pêk bînin serlêdan kirin. Serlêdan ji aliyê parêzerên Büroya Hukukaya 7 salê İbrahim Bilmez, Cengîz Zürekli, Suzan Akipa û Emran Emekçi vatiye kirin. Parêzeran di heman demê de ji bo hevdîtina bigirtiyên dinên îmraliyetên ragirtin Ömer Hayri Konar, Hamilî Yıldırım û Veysi Aktaş jî serli dozger û Müdüriyeta Girtîgehê dan. Ji 25 adara 2021 û vir ve ti agahî ji rêber Abdullah Öcalan nayê wergirtin. Ji İnisiyatîfa Azadî ji rêbera Porê Silêman İsmaîl Ehmed Anî ku civaka Bakur û Şatê Sûriyê birhekê mezin xwedî li pêngava Azadî ji rêbera Porê çareserî ji pirsgirêkira Kurd re derketiye got pêngav wê hîn bi xurtî dewam bike. سالک سر حمله ناونتوی آزادیا فیزیکی جبوری بر اوجلان را و چارەسەریya پسگرێکا کوردی برنگێکی ئاشتیانە ڕاستی وەختێک لەوێ حملێ مەیزێنێ و چالاکیە وێناکێ دا ئەستا جیهانێدا و ئەستا باکووری سووریدا یەک زانێ دووردا چ قاسی جیهان بگشتی و مڵەتێک کورد بشکلێکی تایبەت پێدڤیاوە بە ئازادیا فیزیکی ئاری بەر ئەوجەلان هەیە ژیان دی جیهانێدا بێ سەرۆکاتی نەما دەبێت حتا ئەف حەملە هەناکێ و لە برەنگێکی گرسەیی دەست پێ کردیە لە مەش و میتنگ و خوێندنێ پرتوکێ سەرۆکاتیە کۆنفرانس کۆنگرێ دە ئەستا جیهانێدا ڕۆژ نینە گۆچالاکی کە بالا ئینسانە بکشێنێ سەرخوا ئینسان تێدە بفکرێ ئەف چالاکیە گرسەییاوێ کوربووناوێ شیرۆڤەکردنێدا کوربووناوێ دناسکردنێدا ئەف چالاکی هەناکێ درابن مەسەرەن ئەف کەسایەت هاوردۆرێ جیهانێ مەسەرەن خوا دگهێنە هەردوو و دبێژن دەمدەما ئازادیا فیزیکی ئارێ بەر ئاپۆیە پێدڤیە ئینسانیەتێ بە سەرۆکاتی هاتیە ئەم خوا سەفەربەر بکن د فکر سەرۆکاتیە دا ئەم خوا کوور بکن حتا ئەم کاربن قۆمپلۆ ڤالا دەرخن Yekînê jêwekê yên Wanê li dijî Qereqola Jendarmeyan çalakî kirin di daxuyanî hatîdayîn de hatiragehandin ku di çarçoya pêngava em bi têkoşînê re bibin yek rêbera Po Azad bikin de çalakî hatiye li darxistin. Di daxuyanê de û hat gotin 16 Cotmeyê di derdora saat 22 sihan de yekînên me li Fermandariya Jendarmeyan a Wanê bi bombeyan li dijî kuleyên Jendarmeyê yên di Hundirê Fermandariyê de çalakî kirine. Piştî çalakê dagirker şok bûne û belavî derdor bûne
لقاده شوات ترکیتیه لیبله هجمارا بیرینداران نهاتی زلال کرن. نداخویانه دهات دست شان کرن که یه جوکه و برسیاری خویا دیروکی بدومینه و افبان کرد. دوی پیواجو دیروکی دهن بانک لهم جوانن ولاد پاریزین کردستان دیکن کل دورا ریبر اپو کن ببن و تیمی دنوا چالاکیان دبن. لمارسیلیای اندامین تیچشه چالاکی لدارخستن اندامین تبیه جوانه شورشگر تیچشه جبو آزادیا فیزیکی ریبر اپو لگاره ترین یا سیت کلارنس یا مارسیلیای چالاکیا به ایتاتیا سیویل دارخستن جوانان ده هندره گاره ده بین haber duruşmeye libexte Abdullah Öcalan be seruk jiyan nabe muciban fedai ریبر اپو ne bers kirin peşti çalaki lisernave tیچشه آگیر سرحد تاخویانی دا و بها گود وکه جوانین اپوی حتی آزادیا فیزیکی ریبر تیا ممیسو گرده به امه هر تمل قادم بن حتی که ام دنگ خواه به همو گلان و مروانی دیدن بیهستن امه تب کوشن حتی که تیجد و ایزالاسیون متقال سر ریبرتی بداوی نبه و فیزیکی آزاد نبه اف چالاکی و تجاری بداوی نبن هیزن کمپلوگر و تجاری نگیهن آرمانجی خواه رژیم فاشیست آتیکی سلام آفو سلام جیان Endame konser ve berakeceke Mustafa Karasu gut Türkiye lider ve hevsengiye. اندام کنسه ریوبرا که مصطفی قراسو ده بردوام نرخاندرین خود ده بیشه آرمانجا ترکیه نه پاراستن حماس و حزب الله قراسو به بشه سیمینیا نرخاندرین خود گفت که ترکیه هولده ده که اسرائیل و امریکا لهرم گرینگیه که بدنوه اردوغان جی باش تزانه که اسرائیل ایرشی ترکیه ناکه به روژه وکه به وی رنگی هولده ده که بنگه بده آرمانجه خواه دخوازه باندارا خواه لسر اسرائیل امریکا و اروپا زیده بکه ترکیه ده ترسه اگر پوزیسیون خواه ژئوپلیتیک وندا بکه و اسرائیل و امریکا با آوائی که دن نیزی ترکیه ببن جبو ویجی دجبریه که تند نشان اسرائیل ده آرمانجا تو یمینیا اردوغان اوه که دجمنه که در و با آفرینه و باندور لمخالفت و چفاکه بکه لیخویا دکه که مخالفت آرمانجا اردوغان فهم کریه نه تنه مخالفت لحرم و جهان هر کس دزانه ترکیه دوست هری باشی اسرائیلیه و دزانه که گفه که به وی رنگی نینه ایدی تیزانین که ترکیه به دجمناتیا لدیجی گل کرد هم ده ناوا خواده و هم جید در و لواز بویه ده بیجین که روژفا و باکور روجلات سوریه دبن کنترول اسرائیل و امریکا دنه اسرائیل جی گریدای ویه که لسر ترکیه هن حسابانده که همو پولیتیکا تکلی و گوتنین خود دسپیرین دجمناتیا گلی کرد هر کسی که دجمناتیا لهمبری گلی کرد پشتکریا که دخوازه ناده وکه به پرچکرنا ترکیه توانبارده که به وی رنگی دخوازه قرکرنا گلی کرد بدومینه ریوبریا خواسریال روژاوا تنه بکه دوی ورزانین که طایف اردوغان ترکیه و روجلات ناوین سروکاتیا پاشفروتی به عدالتی به حقوقی به اخلاقی دجمناتیا جنان و گل خرابین دنده که اردوغان دموگوگا کی تامه وک گوبلز وزیر پروپاگاندای هیتلر پروپاگاندا دکه هسته ایکی دموگوژیه لینما دکاره تو کسی بخاپینه Bülent Arınç got ger hün ji Öcalan bangekî bixwazin divê hün binê gotina xwe tîje bikin. Bülent Arınç ê AKP'yê ku di pêvajoya Aiştiyê ya di navbera salên 2013-2015 de bawayeke çalak cih girtibû, têkildarî nîqaşên li ser pêvajoya çareseriyê ji rojnameya Artı Gerçek re axivî. Arınç got ku ji berê ve li Tirkiye pirsgirêka Kurd heye divê ev pirsgirêka were çareserkirin ji bo wê jî divê dîroknaz, civaknaz, siyasetmedar werin cem hev meclis ve pêvajiyê birêve bibe. Divê wek berê bi xebatên mîtê û arasterkirinên desthilatdariyê neyê meşandin. Arınç got rêber Abdullah Öcalan di dema pêvajoya çareserî di daxwaza çavê siyemîn kir lê desthilatdariyê ev daxwaz qebûl nekir. Li rexekî rêxistinî li rexekî dewlet rûniş lê çê nebû gotinên Öcalan rast derketin. Heke pêvajoyeke Aiştiyê were destpêkirin divê yekser bi muxatabên siyasî re were kirin. Hakan Fidan dînamîkên vî karî dizane û niha wezîrê karên derve ye. Berê em
به ابراهیم کالن ره دخبتین بلکی جی علی yerlikaya şandeyeke bi vî rengî dikare li ser navê desthilatdariyê bê ava kirin. Hingî wê encam erenî be millet ji vê re amade ye. Arınç Balkşan ser Banga Bahçeli jî ji rêber Abdullah Öcalan re û got heke daxwaza desthilatdariyê ji Öcalan hebe desthilatdarî mecbûr bimîne banga xwe dagirin. Öcalan ji 11 sal berê ev ban kir. Hûn dizanin pişre çi qewimî. Heke em hatin ser gotinên Öcalan wê demê pêdivî bi dînamîkên nû heye. Li ser pirsa dînamîkên çawa Arınç got ez dizanim lê nikarim bibêjim. Lê di mijara çarêserkirina pirsgirêka Kurd tê hêviyên min hene. Kesên dixwazin pirsgirêka Kurd çarêser bikin divê her cûreyên metirsînî ji holê rakin û îradeyeke siyasî çêbibe. Aliyên vê yên hukukî, adalet û civakî hene. Pêdivî bi lihevkirina rojnamavar û nivîskaran heye. Ew qas kes girtine divê ev kes azad bibin. Divê îradeya siyasî di van waran de gavan bavêje. Divê bibêje ev kes bi vî karî re berpirsyarin û ji raya giştî re eşkere bike. Hewce li meclîsê jî komîsyoneke were avakirin û bi platformeke dervere kar bike. Divê ew kes tam erkdar bin. İnşallah wê bibe ez ji dil vê bawer dikim tenê pêwîstî bi îradeyeke xwedî erk û xwedî înisiyatîv heye. Belêgudarên nêzîkî 100,000 kartên dengdanê ji bo Baxdayê hatine vegerandin. Komîsyona Bilind a serbixweya hilbijartinên Iraqê bi daxuyaneke ragihand ku li gorî destûra bingehîn dengdan were pêkanîn ji bo vê jî hemû tedbîr girtine. Komîsyonê da zanîn ji ofîsên Hewlêr, Silêmanî û Duhokê 9,500 kartên dengdanê vegerandine Baxdayê û got ev kart ji aliyê welatiyan ve nehatine girtin. Komîsyonê got ku sibe wê hilbijartina taybet ya Parlamentoya Herêma Kurdistanê di 20 cotmehê were pêkanîn. Endama destê rêveberiya Keneke Refîq Xafûr da zanîn ku dagirker û dijminên gelê Kurd bi hevkariya xeynata navxwayî hewla tûnekirina van destkeftiyên ku hatine bi destxistin dide. Xafûr got pêdeke xeta Sûriya Keneke derbas kiriye bêyî pêdeke jî Kurd dikarin bibin yek deng û yekîtiyê wê çêbik bibin. دووسەرەیە بە نیسبەتی کوردەوە بە بڕوای ئێمەوە بکەنەکە هەم مەترسی گەورە لەسەر دەستکەوتەکانی خەڵکی کوردستان لە هەموو پارچەکان هەیە لە هەمان کاتیشە دەرفەتی گەورە لە بەردەمی خەڵکی کوردستان و لایەنە سیاسیەکانیشیە هەیە سەبارەت بە یەکڕیزی و یەکدەنگی و کۆدەنگی هێزە کوردستانیەکان و خەڵکی کوردستان لەوێدا چەند هێڵێکی سووریش دیاری کراوە یەک لە هێڵەکان هاوکاریکردنی داگیرکەرانی کوردستانە دژی پارچەیەکی تری کوردستان دژی لایەنێکی تری کوردستانی ئەمە بە ڕوونی بە زەلالی پێش چەندین ساڵ ئەمە بڵاو کراوەتەوە بەڵام سەرباری ئەوەش ئێمە لە هەموو کۆبوونەوە کۆنفرانسەکانی پێشومانە لە جوواتی گشتی پێشومانە خودی پارتی دیموکراتی کوردستانیشمان بێبەری نەکردووە لە بانگهێشتکردن بەڵام لەمە دوایی تر کە پەیوەندیەکانی ئەو لەگەڵ داگیرکەرانی کوردستان گەیشتە قۆناغێکی ترسناک گەیشتە قۆناغێک کە ئیتر بە هیچ جۆرێک تۆ ناتوانێ حساب لەسەر هێزێکی وا بکەیت کەوتە ئەوەی کە خۆیان بە ئاشکرا ئەوە ڕابگەێنن کە ئەوان هاوکاری ئەوانە پێش چەند ڕۆژێک وتارەکەی مەسعود بەرزانی لەگەڵ 200 مەلا ئاشکرا بوو کە خۆی ئەڵە من دەرگام بۆ تورکیا کردوەوە وەرەچیان لەکەی لێیان بکە ئیتر گەیشتە ئەوەی کە هیچ سنوورێکی نەهێشتەوە بۆی تۆ بواری مەجای لێبوردن هەبێت لەو مەسەلەیە لەبەرەوە چەند کۆنفرانسێکی پێشووتر و هەتا ئێستاش ئێمە بانهێشتمان نەکردوون و بەنیازین بانهێشتیان بکەین بەڕاستی هەتاکو ئەوان لەسەر ئەو هێڵەی خۆیان بە ئاشکرا بەردەوام بن گەلی کوردستان گەلێکی گەورە و فراوانە گەلێکی تێکۆشەرە گەلێکی قوربانی دەرە پارتێکی سیاسی بەتەنیا کە هاوکاری داگیرکاری کوردستان کە هاوکاری نەیارانی کوردستان کە نابێتە وەڵام دەرەوەی گەلێکی 40-50 ملیۆنی یعنی بەڕێی ئێمە بۆ خەڵکی کوردستان بۆ لایەنە سیاسیەکانی کوردستان شەرمەزاریەکی گەورەیە کە 40 ملیۆن کەس بەلایەنی کەمەوە چارەنووسی خۆیان بە یەک پارتی سیاسیەوە بەستن کە هاوکاری دوژمنانەکە لەبەرەوە بەبێ پارتی دیموکراتی کوردستان کورد دەتوانێت یەک ڕیز بێ کورد دەتوانێت یەک دەنگ بێ لایەنە سیاسیەکانی کوردستان دەتوانن پێکەوە کار بکات. Verişê Muradê li dijî zextan heft rojên grêva birçîbûnê de tora mafê mirovana Kurdistanê têkildar rewşa girtiya siyasî Verişê Muradî de agahî da.
endamekî jarê werîşa Muradê heft rojên netîje bên pêkira mafan û zextên li zindanê di grêva birçîbûnê de ye. Di roja şeşan de doktora xwest wê bişînin beşa tenduristiyê li werîşa ev yek ret kir. Werîşa Muradê di rojên borî de ji zindanê nameyek şand. Ragihand ku heta zexta Îranê ya li ser girtiyan bidawîne be û cezayên darvêkirinê nesekinin ew ê çalakiyê xwe bidomîne. Hêjayê Gotînê werîşa Muradê zêdetirî 14 mehin di zindana Evîna Tahranê de têgirtin. Di dehê cotmeyê de ji bo balê bikişine ser zextên Îranê û cezayên darvêkirinê dest bi çalakiya grêva birçîbûnê kir. Li girtiyana xweş ölürüm Türkiye'm dedin godarîkirin parlamentera Dem Partiya Öznur Bartın diyar kir ku di cihên cudayên bedena girtiyan nexweş roj da Tokço ya li girtika tîpateya Eregliya Konyayê girtiye birinin Kür çêbûne û got personêlan bi hev re strana ez bimirim Tirkiye gotine û hewldane rojda proveke bikin. Girtîgev veguheran dire îşkencexane û tûnekirinê divê Wezareta Dadê li dijî vê bêdengiya xwe xira bike. Öznur Bartın got ku rojda 8 salin girtiye û got girtiyek jin li gel rojda di heman qewuşê de dimîne lê wê jî sürgûnê girtîgehekê din bikin û rojda wê tenê bimîne û nikare bi tena xwe bêdiviyên xwe bicih bîne. Rojda 10 mehin li vê girtîgehê pirsgirêkên giran dijî û nayê derman kirin. Ev jî rîskek mezin derdixe holê. Ji xwe girtiyên bi navê nexweşiyên Penceşêrê hîna girtîne ev jî tê wateya ku wan bi mirinê re rûbirû dihêle. Di vê rojda û hemû girtiyên nexweş demil dest werin berdan qanûn jî derfetan dide divê Wezareta Adaletê avan bavêje. Özgür Bartın got ku wê derbarê Öznur Bartın û girtiyên nexweş de pêşnûmeyek daye serokatiya parlemenê. Tahliye girtiye bi bahaneya ji bo navê civakê ne amadeye hate talûxkirin Önür Kangal bi bahaneya endamtiya rêxistinê bi 7 sal û 6 mehan hate cezakirin û li girtika Kavak Tîpa sê têgirtin. Înfasa Kangal di heftê cotmeyê de temam bû diviya bû were berdan lê lêjinê îdarî û çavdêrî bi bahaneya nebaş hale tahliyeya Kangal salekê talûx kir. İtiraza li dijî biryarê li dadgeriya înfazeya Samsunê hatiye kirin lê îtiraz hatiye redkirin. Parêzerê Kangal diyar kir ku li girtîgeha cezayê giran a Samsunê îtiraz kiriye û got bahaneyên ji bo talûxkirina berdana müvekkilê min keyfîne divê biryara lêjineyê de min dest bê betalkirin û müvekkilê min were berdan. Encamnameya Siyemîn Kongreya Meclisa Giştiya Jinan a Partiya Sûriye pêşê rojê hat eşkerekirin. Du li bajarê Raqê Siyemîn Kongreya Meclisa Giştiya Jinan a Partiya Sûriye pêşê rojê pêk hat. Kongre bi beşdarê 500 delegeyan ji sazî û rêxistinên jinan ên Bakur û Şatê Sûriyê bi duruşma têkoşîname mîsûgeriya şoreşa jinan û avakirina Sûriye Demokratîk e pêk hat. Li kongrê perspektîfên siyasî û rêxistinên rapora xebata 2 salan û rêzîkname hatin xwendin. Sînevizyona li ser kar û xebatên meclîs hatin nîşandan û xalên rêzîknameyên nîqaş û gotû bêşkirin. Fatma El Alî wek berdevika Meclisa Giştî, Zozan Şemo û Ayten Ferha jî wek cigîrên berdevkê hatin hilbijartin. Paşê berdevka nû Fatma El Alî encamnameya kongreyê xwend. Hin xalên di encamnameyê de derketin pêş wihane. Di qadana lê tevde şopandina doza şehîd Hevrîn Xelef li hundir û dervê Sûriyê xurtkirina têkiliya bi jinan re. Di komiteyên destûrê de cihgirtina jinan berfirehkirina xeleka xebatan bi jin û saziyên jinan ên navneteweyî re. Li dijî her cure şîdetê pêşxistina têkoşîna hevpar. Ji bo projeyeke bi bandor rêxistkirina xebatan pêşvebirina xebatên perwerdeyê, afirandina qadên kar ji bo jinan, li dijî komployên li ser herêmê domandina protesto û meşan, ji bo mafê jinan amadekirina kanûnên parastinê. Artêşa İsraîlê başûr Rojavayê Lasqeyê bombebaran kir medyaya ser bi hikûmeta Şamê ve ragihand ku artêşa İsraîlê saat derdora 2:05 de baregeheke nêzîderiyê başûrê Rojavayê başûrê Lasqeyê kiriye hedef. Hat diyarkirin ku di encama bombebaranê de 2 kes birîndar bûne û zirarê madî çêbûne. Sohrê jî ragihand ku êriş nêzî
bende kereke küçük a komen giredayı İran'e pek hatiye li guridaniye sohre li desbeka İsal ve İsrail'e 13 eriş nuhtu se havayı u 20 bejahi li Suriye girine. Sohre dazanı ku de encama van erişanda disöde heftu 5 leşker hatire kuştun u 181 jibirindar bune. Her wa 195 hedef depoyen çekan baregeh navend u maşine hatine imha kirin. Leydi bederişen Rusya'da de kesmirin sih jibirindar bune sohre ku navenda xwel İngilistan'e gu derişen havayen Rusya'da ku lebejaya İdlib'e gir yek ji zarok de sivil jana xwe ji desta. Sohre ragihand ku sih ke jibirindar bune ku 14 jiwan zaroken. Dida xuyane da tragihandun ku Rusya'ya eriş biriye sergelek fabrika u kargehen li derdora bajarı İdlib'e. Arteşa Rusya'ya tıda xuyani ne da beryana hali İdlib'e dınabera Rusya u Türkiye'de agirbestek hatı vuragandın levele ali hemu agirbeste brek u pek pempe diken nezini ve vilayeta İdlib'e dibin kontrola heyet Tahrir el Şam HTŞ'deye ku neziki Ankara'ya. Vezir Karın Derve Rusya Sergey Lavrov ve civine dinabera یک و هجده جوتمه دل استانبول جیح بگیره. دو فرمات ولاتین هرمه سسی و سسی ده آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، ایران و ترکیه جهنه. بردک وزارت کارین دروی روسیا ماریا زاکروف راگهاند که روسیا فرمات سسی و سسی جبو پیکان آشتیال کافکاسیا باشور و روشلاتا ناوین گرینگ بینه. زاکروف گفت که پلاتفورم و ده آلی بازرگانی آبوری ریبواری و انسانی دجی گل کارین هجابی که افجی جبو جهان و درفتر مزن بافرینه. جبو ویجی وزیر کارین دروی روسیا سرگی لاورو و د جیوینا استانبول ده به وزیر انگلک ولاتان ره هفدیتن بکه. Agirbes be endamên fakire ji bo 6 mehan hate dirêjkirin de encama müzakerên di navbera hikûmeta Kolombiyayê û hêzên çekdar ên şoreşger ên Kolombiyayê fark de agirbes ji bo 6 mehan din hatiye dirêjkirin. Di encama hevdîtinê di navbera nûnerên delegasyona aştiya girêdayê hikûmetê û Estadê Mayor Central MS'de ku rêxistina Suwan Afarkeya agirbes ji bo 6 mehan hatiye dirêjkirin. Her wa hatkotin ku agirbez de her sema hancareke were nirxandin û divê her du alî li gorî peymanê tevbigerin. Ji ber ku MS di navbera xwe de dabeş bûye hevdîtin bi sê eniyên rêxistinê Clarence Cordoba, Alexander Mendoz, fermandar Gindin Durto û fermandar York Soros re hatine kirin. Pevçûnên di navbera baskên din ên MS ku ji hêla Nestor Georgivareyê bi navê Ivan Mordisko tên birêvebirin de jî hêj berdewamin. Devlet Yekûya Amerikayê bi balafirên xeyalet bê di du bombelê Yemenê barand. Wezîrê Parastinê Austin got hêzên Devletên Yekûya Amerika êriş birine ser hin navendên binê erdeyên Husiyan ku çend ji cureyên çekan têde bûn û li dijî hedefên sivîl û keştiyên leşkerî bi kar danîn. Ji dema destpêkirina êrişên Husiyan û vir ve ku İran piştgiriya wan dike hêzên Devletên Yekûya Amerikayê carê yekê balafireke bombardimanê ya bi vî rengî ya be di du bikartîne. Austin anî ziman ku bikarana balafirên bombardimanê yên be di du spir nîşan dide ku hêzên hewayî Devletên Yekûya Amerikayê xwedî wê hêzên ku her tim û li her cihê bixin. Leon Austin ev yek weke xwepêşandaneke pê hampa penase kir. Husî ku beşeke mezin a Yemenê kontrol dikin îdia dikin ku bi armanca piştevaniya bi Hamasê re êriş keştiyên ku îdia dikin bi İsraîlê ve alaqedarin dike. Li hemberî vê yekê jî êrişên Devletên Yekûya Amerika û Kraliyeta Yekbûyî li hemberî navendên Husiyan dewam dike. Belê godan cemen û çênî û pêşkêşkirin ji bo godarkirina we spas ana xatirê we dem baş.